Muri iki kiganiro turasuzumira hamwe impamvu zivugwa muri iyi ngingo tuzisesengure imwe ku yindi. Nshuti bakunzi ba P4 TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro igice cya kabiri bisubishamo z'urubanza ku mpamvu z'akarengane. Impamvu ya mbere, ruswa, ikimenyane cyangwa ikene wabo byagize ingaruka ku rubanza. Impamvu ya mbere yatuma urubanza rusubirwamo ku mpamvu y'akarengane ni igihe hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa, ikimenyane cyangwa ikene wabo byagize ingaruka ku icibwa ry'urubanza. Si ugukeka ko habayeho ruswa cyangwa ikimenyane, ahubwo ubivuga agomba kuba afite ibimenyetso kandi simusiga, bivuze ko ari ibimenyetso bidashidikanywaho. Ibimenyetso bigaragaza ruswa ni nk'ibihe? Ruswa si ukuyivuga gusa cyangwa kuba uyikeka, ahubwo ubivuga aba agomba kubigaragaza. Twavuga nko kugaragaza urubanza rwa ruswa yarezwe umucamanza kandi kamuhama. Nyiri urubanza rwagaragayemo ruswa ashobora gusaba ko urubanza rwe rusubirwamo. Icyo gihe ariko abasabwa noneho kugaragaza ko iyo ruswa yagize ingaruka ku rubanza rwe. Bivuze ko iyo atabashije kwerekana iyo ngaruka, urubanza rwe rudasubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Kugeza ubu nta rubanza rurasubirwamo hashingiwe kuri iyi mpamvu. Turebe impamvu ya kabiri, ikimenyane cyangwa ikene wabo mu buryo bigaragazwa. Umucamanza agomba kuba agaragarira ababuranyi nk'udafite aho abogamiye. Itegeko riteganya ko impamvu umucamanza ashobora kwikura mu rubanza cyangwa se ashobora kuba yakwihanwa yatarwikuyemo. Ibyo ni nko kwerekana ko umucamanza yaciye urubanza ubundi yagakwiye kuba yarikuyemo kubera isano afitanye n'abo yaciye urubanza. Ishobora kuba isano y'amaraso, ubushuti cyangwa urwango afitanye n'umwe mu baburanyi. Reka turebe ingingo y'103 n'104 y'itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29/4/2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi, cyangwa indi mpamvu iteganywa n'amategeko imubuza kuburanisha urubanza nyamara akabirengaho akababuranisha. Ibi ariko byagombye kuba bitari bizwi imbere n'ushaka kubikoresha, kuko n'ubundi bisanzwe ari impamvu yo kwihana umucamanza mu iburanisha atarabikoze kandi yarasanzwe azi iyo mpamvu, ubundi yakagombye kutakirwa, kuko nabyo biri mu nzira zisanzwe ziteganyijwe n'amategeko yivukije ubwe. Iyi mpamvu nayo ntikunze kuboneka mu mpamvu zishingirwaho mu gusaba gusubirisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane. Reka turebe indi mpamvu, kwirengagiza amategeko cyangwa ibimenyetso bigaragarira buri wese. Iyi mpamvu ituma urubanza rushobora gusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Ishingirwaho mu kwakira ibirego ni igihe umuburanyi agaragaje ko habayeho mu icibwa ry'urubanza rwe kwirengagiza amategeko cyangwa ibimenyetso bigaragarira buri wese. Iyi mpamvu niyo ikunda gukoreshwa cyane n'abandika basaba ko urubanza rwabo rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Nyamara kenshi ugasanga bayitira n'impamvu z'ubujurire busanzwe, kutemeranya n'urukiko ku myumvire y'itegeko cyangwa y'ikimenyetso runaka n'uburyo cyasesenguwe. Reba ibivugwa mu gika cya nyuma cy'ingingo ya 55 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko ryavuzwe haruguru. Ubwabyo ni impamvu y'ubujurire iyo bushoboka, ariko si impamvu ituma urubanza rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane, keretse iyo igisobanuro cyangwa agaciro byahawe binyuranye n'ukuri cyangwa birimo amakosa ku buryo bugaragarira buri wese. Kwirengagiza amategeko bigaragarira buri wese bivuze iki? Usaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane agomba kugaragaza ko hari itegeko runaka ryamurengeraga cyangwa ko hari igisobanuro runaka iryo tegeko ryahawe mu rubanza rwatanze umurongo jurisprudence urukiko rutifashishije ngo abone ubutabera, kandi bigaragarira buri wese ko ari ryo ryagombaga kwifashishwa mu gihe nk'icyo. Ibyo bikaba byarateye akarengane kagaragarira buri wese. Reka turebe cyo kwirengagiza ibimenyetso kivuze. Usaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane agomba kugaragaza ko ibyo bimenyetso byari bihari ariko urukiko rukaba rutarabibonye cyangwa rutarabyitayeho. Nyamara iyo ruza kubiha agaciro byari gutuma urubanza rucibwa ukundi akarenganurwa. Ku ngingo ya 55 y'itegeko nimero 30/2018 ryo kuwa 2/6/2018 ryavuzwe haruguru, sobanura ko ibimenyetso bivuga ko byirengagijwe bigomba kuba bigaragarira buri wese. Si impamvu isaba icukumburwa.
ibyo bimenyetso bigomba kuba koko byari bihari ku buryo budashidikanywaho, ariko urukiko ntirugire ibyo bivugaho, kandi bigaragara ko iyo yitabwaho byari kumurenganura. Urukiko rwasuzumye ibimenyetso, ariko agaciro uwareze yifuza ko gihabwa ubwabyo ntibiba impamvu ituma urubanza rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane, keretse urega abashije kugaragaza ko ikimenyetso nk'icyo kigeze guhabwa agaciro yifuza ko gihabwa mu rubanza rwabitanzeho umurongo ku buryo budashidikanywaho. Ibi byumvikanisha neza ko atari ikimenyetso icyo ari cyo cyose gituma ubusabe bwakirwa, ahubwo icyo kimenyetso kigomba kuba cyari guhindura imicire y'urubanza iyo kiza kwitabwaho. Kuba kitaritaweho bikaba byarateye akarengane bigaragarira buri wese. Ibi ni nako bimeze ku itegeko rivuga ko byirengagijwe nk'uko byagarutsweho haruguru, rudashobora kurangizwa. Iyi ngiyi ni impamvu ya gatatu nayo ituma urubanza rushobora gusabirwa gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane. Urubanza rudashobora kurangizwa, usaba ko urubanza rusubirwamo aba agomba kwerekana ko urubanza rwaciwe rudashobora kurangizwa. Ntiryari bavuga ko urubanza rudashobora kurangizwa. Urubanza rudashobora kurangizwa ni nk'urubanza rwafashemo ibyemezo by'ivuguruza cyangwa ruciye ku buryo ikiburanwa mu rubanza gitandukana n'ibigaragarira ababuranyi cyangwa ugomba kurangiza urubanza. Bigaragara nko mu manza z'amasambu, iyo basanze imbibi z'ikiburanwa zinjira mu masambu y'abandi batabaye ababuranyi. Binagaragara iyo mu ica ry'urubanza harimo ingingo zivuguruzanya, cyangwa nk'imanza mu bujurire zivuga ko urubanza rwajuririwe ruhindutse kuri bimwe, ariko wareba ibyahindutse ugasanga bifite ibintu bivuguruzanya n'ibiri mu rubanza rwaciwe mbere, kandi ibyo bitarahinduwe. Mu kurangiza urubanza kandi hari igihe ugiye kururangiza uko rwanditse asanga rushobora kubyara ibibazo birenze ibyo rwari rugiye gukemura. Ibi byose kimwe n'izindi mpamvu umuhesha w'inkiko ashobora kugaragaza yatumye yemeza ko urubanza rudashobora kurangizwa, nibyo biherwaho hemezwa ko urubanza runuru rwasubirwamo kubera kudashobora kurangizwa uko rwaciwe. Umuburanyi mbere yo kwitabaza inzira yo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane agomba kubanza kureba niba nta yindi nzira yakoresha igakemura ikibazo gituma urubanza rwe rutabasha kurangizwa, nko gusobanuza urubanza cyangwa kurukosoza. Impaka zivutse mu irangizwa ry'imanza cyangwa kuba urubanza rwasubirishwamo ingingo nshya. Inzira yo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ni inzira ikoreshwa igihe nta yindi nzira y'ubujurire isanzwe cyangwa idasanzwe, cyangwa se iyo kurukosora mu bundi buryo ishoboka kandi nyamara rukirimo akarengane kagaragarira buri wese. Ninde ugaragaza ko urubanza rudashobora kurangizwa? Kuvuga ko urubanza rudashobora kurangizwa bigaragazwa n'inyandiko y'umuhesha w'inkiko isobanura uburyo urubanza rudashobora kurangizwa n'impamvu ashingiraho avuga ko rutarangizwa uko rwaciwe. Icyakora hari n'igihe ukurikije imikirize y'urubanza biba bigaragarira buri wese ko rudashobora kurangizwa. Icyo gihe ntibiba bikiri ngombwa ko umuburanyi abanza kwiyambaza umuhesha w'inkiko. Aba agomba ariko kuzirikana ko ari we ubazwa gusobanura uburyo urubanza rudashobora kurangizwa mu buryo bugaragarira buri wese, akanabitangira ibimenyetso. Kwiyambura uburenganzira bwo kwiyambaza iyi nzira. Turebere hamwe ingingo ya 55 y'itegeko nimero 30/2018 ryo kuwa 2/6/2018 ryavuzwe haruguru. Iyo ngingo itanga impamvu eshatu ari nazo twagarutseho mu bika bibanza, nyamara igika gisoza cy'iyo ngingo gitangira ingayobora. Icyo gika kigira giti: icyakora umuburanyi wari ufite uburenganzira bwo kwiyambaza izindi nzira z'ubujurire zisanzwe zidasanzwe ariko ntabikore mu gihe giteganyijwe n'amategeko, ntiyemerewe gusaba ko urubanza yatsinzwe rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane. Ibi bivuze ko atari igihe cyose ababuranyi bemerewe kwiyambaza inzira yo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. N'iryari umuburanyi atakaza uburenganzira bwe bwo kuba yasaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Umuburanyi atakaza uburenganzira bwo gusaba urubanza rwe rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane iyo yirengagije kunyura mu nzira z'ubujurire zisanzwe
n'izidasanzwe ziteganywa n'amategeko, yarabikoze impitagihe cyangwa akaba yarabikoze ku buryo budakurikije amategeko. Kurangiza inzira z'ubujurire bivuze iki? Kugira ngo umuburanyi agire uburenganzira bwo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane, agomba kuba yararangije inzira z'ubujurire zindi, ariko si ukuzirangiza by'umuhango gusa. Urukiko rw'ikirenga rwabisobanuye muri aya magambo: uru rukiko rusanga uburenganzira burengerwa n'itegeko ku muburanyi wagize akarengane mu rubanza ari uburenganzira bw'uwagerageje inzira z'ubujurire ariko akazikora mu buryo bukurikije amategeko. Bityo iki gikorwa cyo kuba warajuriye ubwacyo si cyo gihesha umuburanyi uburenganzira bwo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Mu yandi magambo, iyo bigaragaye ko umuburanyi hari izindi nzira yirengagije cyangwa yarazitabaje impitagihe bigatuma urubanza rwe rutakirwa mu bujurire yari yemerewe n'itegeko, atakaza amahirwe yo gusaba ko urubanza rwe rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane. Bigenda bite iyo inzira y'ubujurire yiyambajwe n'umuburanyi itakiriwe? Inzira z'ubujurire zivugwa aha zigomba kurangira kugira ngo umuburanyi yemererwe gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. N'izi zikurikira: ubujurire busanzwe, kuko ari bwo butuma urubanza ruba itegeko. Iyo burangiye gusubirishamo urubanza ingingo nshya, ko ariyo nzira iba ishoboka ku rubanza rwabaye itegeko. Umuburanyi ashobora ariko kwiyambaza iyo nzira ikirego nticyakirwe. Urukiko rw'ikirenga rwasobanuye uko bigenda icyo gihe, tunabitangaho umurongo ku buryo bukurikira. Ku byerekeye ubujurire bwa kabiri, iyo urukiko rwanze kwakira ubujurire bwa kabiri kandi muri uko kutakirwa akaba ariho amakosa ashingiye, urwo rubanza nirwo umuburanyi asaba ko rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Iyo urukiko rwanze kwakira ubujurire bwa kabiri kandi urukiko nta makosa rwakoze muri uko kutarwakira, nyamara umuburanyi akumva urubanza yajuriraga rwaramurenganije, aba agifite amahirwe yo kuba ari rwo rusubirishamo ku mpamvu z'akarengane, kuko ari bwo ruba rubaye itegeko. Reba urubanza rwaciwe kuwa 27 z'ukwa 2019 haburana Rutayisire na Mukambabano Charlotte. Ni urubanza rwaciwe ubushinjacyaha na Habinshuti Eric, rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 23 z'ukwa 12 2020. Reka turebe n'urundi rubanza rwaciwe tariki ya 12 z'ukwa 2 2021 haburana Mukamusoni Petronira na Nkundimana Edzo. Aha twakwibutsa ko atari ngombwa ko umuburanyi abanza kwiyambaza inzira y'ubujurire bwa kabiri kugira ngo agire uburenganzira bwo gusaba ko urubanza rwe rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane, cyane cyane iyo abona ko nta mpamvu n'imwe yujuje mu itegeko riteganya kugira ngo ubujurire bwa kabiri bwakirwe. Icyo gihe aba yemeye ko urubanza yatsinzwe mu bujurire bwa mbere rubaye ndakuka, bityo bikamuhesha uburenganzira bwo kwiyambaza inzira y'akarengane, keretse iyo hari impamvu igaragarira buri wese mu ziteganywa n'itegeko, nko kuba urubanza rwarasomwe n'inteko itararuburanishije, rwaraciwe n'inteko itubahirije umubare ugenwa n'amategeko, rutaraburanishijwe mu ruhame kandi nta muhezo wategetswe, rwarashingiye ku itegeko ritariho, ingingo z'amategeko zitakiriho, cyangwa rwaraciwe n'urukiko rutabifitiye ububasha. Icyo gihe yivukije kandi yashoboraga kumuhesha uburenganzira bwo kujuririra bwa kabiri urubanza rwe. Ku byerekeye gusubirishamo urubanza ingingo nshya, iyo umuburanyi abonye afite impamvu yatuma urubanza rwe rusubirishwamo ingingo nshya, niyo nzira abanza gukoresha kugira ngo arenganurwe. Igihe ariko asanga atujuje ibisabwa ngo asabe gusubirishamo urubanza ingingo nshya, ashobora gusaba ko urubanza rwe rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane iyo yujuje ibisabwa. Gusa ntiyemerewe gukoresha izo nzira zombi icyarimwe. Iyo umuburanyi ahisemo inzira yo gusubirishamo urubanza ingingo nshya ariko ikirego cye nticyakirwe, kandi muri uko kutakirwa akaba ariho akarengane avuga gashingiye, umuburanyi aba afite uburenganzira bwo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Icyakora iyo kutarwakira nta kosa urukiko rwakoze, uwo muburanyi nta mahirwe aba agifite yo gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane rwa rubanza yari yasabiye gusubirishamo ingingo nshya. Keretse asanze ibihe bitaramurengana, kuko urwo rubanza ruba rwarabaye itegeko mbere y'uko agerageza gusaba ko rusubirishwamo ingingo nshya. Tuzabigarukaho mu gice cya gatatu cyo kumenya urubanza rusabirwa gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane n'uko ibihe bibarwa muri bene izi manza. Hari igitekerezo cyangwa inama mwatwungura, mwaduhamagara kuri telefoni igendanwa 079 08 58 217. Niba kandi mukunze iki kiganiro, mwakora share, like na subscribe, mukaduha na comment. Ibyiza biri imbere.